yitwa POGBA. Uyu nguyu nyuma y'uko akatiwe ibihano by'imyaka irenga 4 atagaragara mu bikorwa bya football by'umwihariko mu kibuga. Uyu nguyu akaba afite inkuru nziza y'uko yaje kubakurirwaho ibihano, akaba byagizwe amezi 18, bivuze ko umwaka utaha 2025 mu kwezi kwa mbere atarangiranye imyitozo n'ikipe ya Juventus, hanyuma mu kwezi kwa gatatu agaruke mu kibuga. Mu magambo we sasa POGBA akaba yashyize ku rubuga rwe avuga ati ibihe bibi bikaba birarangiye, ntabwo numva ukuntu ngiye gusubira mu kibuga nkongera nkakaba ku nzozi zanjye. Uyu muhungu kandi akaba yarashimishije benshi bagiye batandukanye, abakinnyi ndetse n'abafana, nkaho abakinnyi bamwe bagiye bakinana nawe nk'uwitwa Andrea Pirlo akaba yaravuze ati ntabwo numva ukuntu Manchester United yari kuri umukinnyi nk'uyu, uko imyitozo ya mbere twakoranye uyu nguyu imyitozo yarangiye twese twasetse twishimye. Utwa Buffon ati ntabwo numva ukuntu ikipe ya Manchester United yari kuri umukinnyi nk'uyu akaza muri Juventus ku buntu. Phil Foden we mubajije ati abanje araseka cyane aravuga ati koko se baramurikuriye ubuntu. Uyu nguyu POGBA amenyerewe utumanye twinshi cyane mu kibuga. Uyu nguyu kandi akaba aje avuga ati ntabwo narangiye nk'uko benshi bitekereza. Yashimira buri muntu wese ku nkunga bagiye mutera, abe y'ibitekerezo abafana ndetse n'abakinnyi bagenzi biwe. POGBA wari umukumbuyeho iki? Muri comment tuganire, liking ndetse na sharing, udakore follow ni utarayikanda.